Yolunuz ışıklar yoluna. Kilesi toplamış. Бренд одежды Soulblue, коллекция «Гармония», дизайнер Эльвира Гарифулова. Degan jurni balki eshitgansizdir. Eshitgan kishilar zinhor uchun qo'l chaqiramiz. Men o'zimning do'stimni bu nomer uchun albatta olib keldim. Siz uni ko'ra olasiz. Bu Po'latgina tugul, bu skripkamda.
Менің барабаннарым булырга сезгә минем бер теләгем бар. Менә шулай куллары белән ритмны ясыйбыз хәзер. Һәм мин скрипкада уйнашакмын сезнең белән. Бүген мин үзем генә, шуңа күрә әйдәгез бергә музыка ясыйбыз. Кыз бала, дәнәне кыздыра. Шәп. Тагын. Бергә. И. Рәхмәт бик зур сезгә. Мин сезнең белән сау булашмыйм. Еще вернусь. Так что до встречи. Югалышны секунд
Эхо, дизайнер Ирина Алешина.
Фестивален. Коллекция Бигтаж. Автор коллекции Ирина Алешина. Типа так. Rahmat. İsminizi çek. He? İsminizi çek. İlnar. Rahmat İlnar. Rahmat. Hayırlı yıllar bayram bilen. ஹலோ செல்லம் நான் கதைக்கிற கேட்குதா அது என்னண்டாமா நான் பிளைட்டுக்குள்ள இருக்கிறேன் அதால தான் செல்லம் இறையுது என்னதுக்கு பிளைட்டு அவர் அமெரிக்கா போய் கொண்டிருக்கிறேன் இன்னைக்கு 5 நாளா பறந்து கொண்டிருக்கிறேன் அதால தான் உங்களுக்கு அந்த இறைகிற சத்தம் கேட்குது சரியா ஏய் எடுத்து அது என்ன எடுத்து கேட்குறேன் என்ன அடிக்கீங்களா ஒன்றும் இல்லைம்மா பிளைட்டு கூட தந்த அந்த மஞ்சள் சோடா அது குறையங்க கேட்டுனா தலையில் உடம்புல இருந்து போகுது தலையில் எனக்கு ஏய் ஏய் என்னடா என்ன வேலை ஆகிறா நீ என்ன நமக்கு வந்து மாட்டிக்கிட்டு இது ஆ சிக்கிட்டேன்னு
Давайте туда ляжем. Если хочешь, чтобы получалось, так встань и начни хоть что-то делать. Мало просто мечтать, лежа на мягком диване. Надо действовать. Вот что ты сделал сегодня, чтобы завтра быть ближе к цели, о которой ты так мечтаешь, а? А вчера? Если уже взялся за это дело, так побеждай. Что тебя сейчас останавливает? Боишься ошибиться? Так именно ошибки делают тебя сильнее. С каждым разом ты начинаешь видеть все по-другому. Что-то не получилось? Попробуй еще. Попробуй все возможные варианты, и ты найдешь свой. Кто-то сказал, что ты чего-то не можешь. Главное, не сдавайся. И пробуй, пока не получится. Договорились? To'ydan aytыңыз әле үзегез белән таныштырыгыз әле. Саба районы Кирәнне авылы. Исемегезне әйтегез инде. Исемегезне әйтегез инде. Әнәс Хаҗиев. Әнәс Хаҗиев, әйме. Монда элек бит инде бәйрәмнәр бавында була иде элекке заманда. Сез борынгы заманнарны сагынып оештырасызмы шулай? Һәр елны чыгабыз шулай. Баумага. Һәр елны шулай чыгып, Халыкны җырлатасыз. Моны күрәбез. Юнус мәдәният сараеның Моң Чишмәсе группасы.
Рәхмәт бик зур. Хәзер Бауманда татарча чаралар юк, сез менә бердән бер. Рәхмәт. Рәхмәт. Yok kadar işte. Burunғы zamanlarda, burunğıda түгел әле, бик burunğıda түгел. Zamanlarda менә бу тирәләр бит инде бу төп бәйрәм чаралары уза иде. Хәзер монда русча әйтсәң второстепенный дип әйтим мен инде. Икенче дәрәҗәдәге чаралар гына уза, анда кемнәрдер җырлый. Монда да чәй эчәргә була дигән шикелле инде. Менә монда менә шулай буш. Менә карагыз, монда яр буйлары буш инде. Рәхәтләнеп йөрергә була.
çektim. Tam yok ben
Atlay bulan kesin sular yürek sibe yanar yürek güne bile kınar neyköden yaralara dostum şu an unuttum ha hüre yaşırma vurlanma şu an bir yaşarım yüreğimde kan yüreğimde yaygını karda yüreğimde yüreğimde karmanda yaratanda arımanda yaşarım yaşarım Tüm algadattın algadattın Kütkendeyim hağın ahın min hıla hallıp tülünga min kaydırmın halli dağın hini karab güderinden halli hadir rüle almam taşlay almayım hüldümde barram dönün yıldızlardan ikin güneşin har gölüde min kaykanda gülün yılmay kanda gül harabında gül insan kanda gül min kaykanda gülün yılmay kanda gül harabında gül insan kanda Her bir adım atla varım Talaninin ayaklarım Talhacık dalhın ayağım Talmacık dalhın dalmağım Talhacık dalhın ayağım Yanımı gelecek dalmakım Min kaykanda gülün Yılmay kanda gül Harabında gül Nişan kanda gül Min kaykanda gülün Yılmay kanda gül Harabında gül Harabında gül, Hindistan kanda gül Min kaçkanda gül, Yılmay kanda gül Harabında gül, Hindistan kanda Еще раз спасибо. Спасибо. Айдар Исхаков, бурные аплодисменты! Ayдар, ешрак kutib qolamiz seni. Tag'in kelgani. Давайте еще раз поаплодируем.
Вот у нас есть Лейсен, прекрасная концертмейстерка и создатель
аранжировок, которые в таком оригинальном прочтении позволяют послушать знакомые и любимые песни. Я Залия Хормейстерка. И, конечно же, минем кадрле юраткан хоршыларым. Вот. Нас можно послушать на Яндекс.Музыке, вы можете набрать кружок хора и услышать композиции и на татарском, и на других языках, но мы вот татарский кружок. И также у нас скоро будет релиз, вот те песни, которые вы услышали, Альдермешка и Тала-Тала, их тоже скоро можно будет послушать, поэтому кытасызмы. Вот. И я думаю, мы готовы исполнить еще одну песню на бис. Я думаю, вы будете рады нашему выбору. İsminiz nişin? Санида Габдуллиновна. Әйдәгіздер, қойнар алқышлар сізге йолайын. Сіз бірінші тапқыр біздің фестивальға келгенсіз. Бірінші мәрте Қазанда бүгін ертек бүтін мәсектерге бардық. Онда ертек субиларында гына келдік сіздің тыңларға. Театрға кірген едік татар тілінде. Мен бик оқшамады. Оқшамай соңға ташлап мында сіздің концертқа келдік. Біздің концертіміз ошимысың. Бик матур, настолько организованным, прямо шундай молодцы. Я очень рада. Бик зор рәхмәт сезгә. Сезнең шундай матур милли киемегез. Сіз ол киемне үзегез белән алып килгәнсез. Аның тарихы да бардыр. Ну а как же булмасын? Мин с малых лет со школьниками җырладым бейдем и эшләгәндә дә җырладым бейдем, заочно укыдым, кеше булдым, эшләдем. 50 ел минем общий стажым. Вот хәзер кунакка йөрим, таза исән булгач, миңа 85 яшь. Қойнар алқышлар, достар. Бик зор рәхмәт сезгә. Сезгә дә менә шундый кит бирәчәк без сезне Казанда көтеп калабыз. Киләсе очрашларга кадәр әле без сезнең белән хушлашмабыз. Безнең бит концертта булачак. Җырларда сез яраткан җырларда булачак. Дәвам итәчәкбез. Бик зор рәхмәт сезгә. Рәхмәт сезгә. Кабат кайнар алкышлар сезгә. Безгә дә 85
тебе такие возможности, о которых ты и подумать не можешь. Тебя ждет большое счастье. Ты обязательно достигнешь всего, о чем мечтаешь. Твои шрамы затянутся, улыбка станет ярче, рядом появятся хорошие люди, и на личном фронте все наладится. Не разрушай себя. Не нужно унывать и опускать руки. Старайся и иди к своей цели, маленькая шажочка. Просто наплюй на мнение окружающих и прислушайся к своему собственному. Ты хочешь, а значит ты можешь. Никто не в силах тебе помешать. Я в тебя верю, и ты в себя верь. Не калечься, а развивайся. Совершенствуйся и становись лучше. Время расставит все по местам и покажет истинную сущность каждого человека. Возобновляйся, не стой на месте, двигайся только вперед. Никогда не смотри